Munyemerere mpere kuri ritangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yategetse M23 kuva ku kirombe cya Rubaya ako kanya nta yandi mananiza. Amakuru akomeza avuga ko mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba indiri y'intambara hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23, hari izina rimwe rikomeje kuvugisha amahanga menshi kurusha ahandi: Rubaya. Aka gace k'ibirombe bya Koruta muri Kivu y'Amajyaruguru kahindutse ihuriro ry'inyungu za Amerika, Kongo, AFC M23, akarere, Uburayi ndetse n'Ubushinwa mu rugamba rw'umutungo kamere wifuzwa cyane ku isi. Raporo zitandukanye zirimo iza Reuters zigaragaza ko leta ya Kongo yashyize Rubaya ku rutonde rw'imitungo y'agaciro yifuza gushyira mu masezerano y'ubufatanye na Amerika mu rwego rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora icyo kirombe kiri mu maboko ya AFC M23. Rubaya ni iki ku isi? Rubaya isobanuye iki? Rubaya ni kimwe mu birombe bikize cyane kuri Koruta ku isi. Koruta ni ibuye rivamo titanium, icyuma cy'agaciro gakomeye gikoreshwa mu gukora telefone zigezweho, mudasobwa, drone, misile, ibikoresho by'ubwenge buhangano AI, ibice by'indege, ibikoresho bya gisirikare ndetse na semiconductors, utwuma twifashishwa mu ikoranabuhanga rihambaye. Raporo zitandukanye zigaragaza ko Rubaya yonyine itanga hafi 15 bya Koruta ikoreshwa ku isi. Hari naho havugwa ko ifite tone ibihumbi byinshi bya Koruta irimo titanium iri hagati ya 20 na 40%, ibintu bituma iba imwe mu mishinga y'ubucukuzi ifite agaciro gakomeye ku rwego mpuzamahanga. Kuki Amerika yifuza Rubaya? Mu myaka irenga 15 ishize, Ubushinwa bwigaruriye igice kinini cy'ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, cyane cyane cobalt, lithium na Koruta. Amerika ibona ko ibi bishobora kuyitera ikibazo gikomeye ku rwego rw'ikoranabuhanga n'igisirikare mu myaka iri imbere. Intambara y'ubukungu hagati ya Amerika n'Ubushinwa ubu iri kurwanirwa ku butaka bwa Kongo. Washington ubu iri gushyira imbaraga mu cyo yise critical minerals security, bivuze gushaka uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi adashingiye cyane ku Bushinwa. Rubaya rero ni kimwe mu bice Amerika ibona nk'iby'ingenzi kugira ngo yubake inganda zayo za semiconductors, irinde ikibazo cyo kubura titanium ndetse ihangane na Beijing mu rugamba rw'ikoranabuhanga. Reuters ikomeza igira iti yatangaje ko ibigo by'Abanyamerika byatangiye kugaragaza inyungu zikomeye muri Rubaya ndetse no mu yindi mishinga y'ubucukuzi muri Kongo. Rubaya iri hagati y'intambara ya M23 na Kinshasa. Ikindi gituma Rubaya iba ikibazo gikomeye nuko igenzurwa na M23 kuva muri 2024. Kinshasa hamwe n'imiryango mpuzamahanga itavuga rumwe na M23 ivuga ko umutungo uva muri Rubaya uri mu nkingi zikomeye zituma uwo mutwe ubona amafaranga. Ibituma Kinshasa ibona Rubaya nk'isoko rikomeye ry'imbaraga za M23. Urundi ruhande, Amerika ibona ko ikibazo cy'umutekano muri ako gace gifitanye isano n'inyungu z'ubukungu, mu gihe M23 yo ibona ko kugenzura Rubaya bihesha ijambo rikomeye mu biganiro bya politiki. Kongo iri gukoresha Rubaya nk'intwaro ya diplomasi. Kinshasa iri gukoresha Rubaya mu rwego rwo gukurura inyungu za Amerika mu kibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo Kongo iha amahirwe abashoramari ba Amerika mu birombe bikomeye nka Rubaya, Washington irushaho kugira inyungu mu mutekano wa Kongo. Ibi bishobora gutuma Kongo ibona inkunga mu bya diplomasi, ubutasi cyangwa ubundi bufasha butandukanye. Niyo mpamvu bamwe mu babona Rubaya nk'ikarita ikomeye Kinshasa iri gukoresha mu gushaka ubufasha bwa Amerika. M23 ibingibi ibivugaho iki? AFC M23 yagaragaje ko Kinshasa idakwiye kugurisha cyangwa gutanga umutungo itagenzura. Uyu mutwe kandi uvuga ko intego yawo atari amabuye y'agaciro gusa, ahubwo igamije gukemura ikibazo ivuga ko kimaze igihe muri Kongo. Iyo usesenguye uko ibintu bihagaze ubona ko imboneza M23 kuba Kinshasa iri gushaka gukorana na Amerika kuri Rubaya bishobora kuba uburyo bwo gushaka ubufasha bwa Washington kugira ngo isubirane ako gace mu bya gisirikare cyangwa mu bya diplomasi.
Rubaya yahindutse intambara y'isi. Uyu munsi Rubaya ntikiri ikibazo cya Kongo gusa, yahindutse ihuriro ry'inyungu z'ibihugu bikomeye ku isi. Ikarita ya M23 ku meza y'ibiganiro, intwaro ya diplomasi ya Kinshasa ndetse n'umutungo w'ingenzi ikoranabuhanga ry'ejo hazaza. Mu gihe ibiganiro bya politike bikomeje, Rubaya ishobora kuzaba kimwe mu bizagena uko uburasirazuba bwa Kongo buzaba bumeze mu myaka iri imbere, haba mu rwego rw'umutekano, politike cyangwa mu bukungu. Munyemerere dukomereze amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo, mu mujyi wa Bukavu, aho abacuruzi bo muri uyu mujyi, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, bataka kubera ingamba zo gufunga umupaka k'u Rwanda mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya Ebola mu karere. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasabye ibihugu byegeranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhita bifata ingamba zo guhagarika ikwirakwizwa rya virusi ya Ebola yagaragaye mu burasirazuba bwa Kongo hagati muri Gicurasi. Umucuruzi wambukiranya imipaka Jean Chikuru Sifa avugana na Africa News yagize ati, iyo bafunze imipaka yose inzara ikwira hose. Byaba byiza abayobozi bagize imbaraga zo gufungura umupaka kugira ngo ibicuruzwa byinjire, kugira ngo abantu baticwa n'inzara. U Rwanda rwangiye kwinjira mu gihugu abanyamahanga banyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize, mu gihe abenegihugu b'u Rwanda basuye iki gihugu bagomba gushyirwa mu kato k'ibyumweru 2. Kuva icyo cyorezo kimenyekanye, ibintu byatangiye kubura ku isoko. Mu baturanyi bishingikirizaga ibicuruzwa biva cyangwa binyura mu Rwanda. Sifa agira ati, hano wasangaga hari ibicuruzwa byinshi kugeza ku gisenge. Ububiko bwa buri wese rero bwakundaga kugera ku gisenge. Washoboraga kubona imifuka igera kuri 20, byibura imifuka 20 kuri buri muntu. Ariko reba uyu munsi ububiko burimo ubusa kuko umupaka ufunze, nta kintu na kimwe cyinjira hano. Ngiyo ingorane dufite uyu munsi. Amakimbirane akomeje kubera mu karere hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 yari amaze gusiga abaturage badafite byinshi byo gukora. Gufunga imipaka bivuze ko nta handi bafite ho kugana, nk'uko iyi nkuru ikomeza bivuga. Umuturage w'i Bukavu Robert Mweze agira ati, twishingikiriza u Rwanda mbere kugira ngo tubone amadolari, twagombaga kwambuka mu Rwanda, ariko ubu imipaka yarafunzwe, twe turi mu gihirahiro kandi ntidushobora kumenya uko twacunga imari yacu. Ku rundi ruhande ariko abashinzwe ubuzima bavuga ko izi ngamba ari ngombwa. Kuwa gatandatu, ikigo cya Afurika gishinzwe inkingo n'imiti Africa CDC cyatangaje umuburo ko ibihugu 10 bya Afurika byugarijwe n'ubwandu. Ibyo ni Angola, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Centrafrica, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Sudani y'Epfo na Tanzania na Zambia.